Kako napraviti masažu što efikasnije i na što brži način. Na početak ono što je bitno, da pored sebe imate stup, zid, mogli održavati vašu ravnotežu. Krećemo od donjeg dijela. Isključivo gazimo na mišiće izbjegavajući zglobove. Gazimo na listove. Nakon listova prelazimo na stražnju ložu. Gazimo da ne gazimo na zglob koljena. Nakon toga rotiramo stopalo, prelazimo na kralježnicu. Samim time govorim osobi da duboko udahne. Prilikom izdaha prebacivamo svoju ravnotežu, odnosno svoje težište. Ovdje trebamo biti oprezni, također opet osobi da duboko udahne. Prilikom dubokog udaha blagi potisak dio leđa i prebacujemo nogu na nadlakticu. Nakon toga idemo na podlakticu. Samo oprezno. Nakon toga opet idemo na kralježnicu. Vraćamo se istim putem kojim smo i došli. Sad možemo manevrirati malo sa mišićem. I završavamo ovu brzu i efikasnu metodu. Ovo možete ponoviti jednom do dva put na samom kraju treninga ili prije treninga. Ne mora se nužno raditi o treningu.